Dhamma Zomi Zren TV Panong Moking Kekamin Zobohi Tuni Zingkha Me Somni Lesagi Tuni Le Somni Nilai nitak Taangko na kong needing thuluteng Memorial Day weekend soon Covid-19 update Federal Kumpi Covid-19 testing swabs million za lading US stock khang New York Stock Exchange zumpi kihong kita Congress kihong kita Coronavirus Relief Fund Bill adang khat kivaihawm kiding New York State sungah Covid-19 to nikhat sungah simi tompen New York Governor le President Trump kimuding Vice President e Press Secretary nu nasep kuan kita Washington DC khuapi kihong kita ding CDC in tukun guidelines thak pulaak Google in zumte pawlkhat hong kik sawm US in Brazil gampan alut campel haktan Covid-19 update Johns Hopkins University Medicines their report Phaitu Community USA in Phaitu Covid-19 ho na pekhia Gamlai in kuan USA in ho na hom khia Jang singyal in kuan USA in ho na hom khia Chi teng khel ding hi Tuni Taangko ding thu campel Zomi pi te de sang na to untam pi pekhia a kai khom le translation of wasak to Thomas on Mung Department of Commerce US Federal Government Consultants in TV te in kuan tunga lungdam na le ti so hi Memorial Day weekend soon Covid-19 update US State Campbell Piala nasep business tom le aki khakta na tamzo ki hongkik ta a ahi zong in beaches te a Memorial Day weekend soon social distancing ki bolo in mihon to omkhom nge ngai wahi manin state pawlkhat te a Covid-19 na khang ki hi chiu hi state som te a Covid-19 na nitak new cases te kiamta a state som ni le ni te a ki bangbang steady hi chi hi ahi zong in state som le yat te a na anga attack ben new cases khanghanan hi chi hi to states that sunga Georgia, Arkansas, California le Alabama ki hal hi chi hi US state sunga nga atam pen na hi New York State a nga attack le asimi kiam lammano hi chi hi US capital Washington DC le Maryland state te azong abe sa hun te sang na nei thak pen hongkem zo u hi ahi zong in Virginia state sunga abe sa nai somni le li sung na nga attack pen mi tu le jagok wal ki be lap to ki hi ahang pen Virginia Beach te a social distancing ki bolo in to hun te zulo wa hi man hi chi hi Memorial Day weekend sung wal leng to khwajin tampi ki be lap a tuni pi sung 1.5 million bangin wal leng to khwajin u chi Transportation Security Administration in Genkia hi Federal Kumpi in COVID-19 testing swabs million za lading Federal Kumpi in Trump administration in COVID-19 test zai tak ibozo na ding testing swabs million za lading gelo a states campewa home khat ding gelo hi mekha sung back pen 12.9 million testing ki bozo ta a September khabe chang million som lipan som nga test bo the nang ki han cham ding chi White House pan pulaak kya u hi US stock khang COVID-19 hangin US gam state tanga nasep le aki khaktan tengmun tampi aki hongkik na hangina US stock market zong zani in tampi ka to hi Dow pen 490 points ahi kele 2% khangin S&P le Nasdaq te 1.9% khang to hi nasep business le beaches te aki hongkik man le coronavirus vaccine development hang hi a malama zong hong khang to tek dingin kilamen in sumbol te le stock market ki mol te ading to hoi lian pi khara hi exomi te sunga zong stock market aki mall stock market business asem tampi kiom ta hi manin kinop tompi ma hi New York Stock Exchange zumpi kyong kikta COVID-19 hangin khani sungbang aki khak chip New York Stock Exchange zumpi tengpen zani March somni laguk ni in social distancing guideline te to kyong kikta a stock exchange le trading te zumpi pan kisem kikta hi ahon king ni ma in US stock market tampi khang to hi abe sa huna stock exchange zum sunga na sem khat COVID-19 na na ilam ki mukhia a stock exchange zumpi teng ki khak chipin electronic trading back to na asem wa hi to zumpi teng a khyong king na a New York State Governor Andrew Cuomo bagi health a konghon king na bel watum sak the hi Congress ki hong kikta Coronavirus Relief Fund Bill adang khat kivaihawm kik ding Memorial Day weekend sunga ki kha Congress House le Senate zong kyong kikta a House Representatives te le Senators te zumka kikta dingwi hi tuni pi sungin House a abesa Coronavirus Relief Fund Bill pana ki pya small business te ki pya Federal Paycheck Protection Program pen khan extend kik na dingin vote ke dingwi hi abesa huna House in adang Coronavirus Relief Fund Bill khat a hi Heroes Bill pen pass u hima tale Senate in tua bill pen ki kup somlo phot hi chi Republican makai Senator Mitch McConnell
in gan kya hi Senate Majority Leader Pu Mitch McConnell in Bill mai khasungin adang coronavirus relief bill khat hong pai ki the khadinga a hi zong in House Democrats te i $1 trillion tum Heroes Act bill hiloding in adang bill thak khading hi chi hi New York State sunga Covid-19 to nikhat sunga simi tompen US gam sung Covid-19 na ne ya tampen se a hi New York in zani me somni leguk ni in Covid-19 na ki patzo asimi ya tompen pen ni hiding hi chi New York Governor Andrew Cuomo in Taangko khia hi zani in state sunga asimi som sagi le thum bek phata a nikhat sunga sia tompen pen ni hiding hi chi gen khia hi to bek thamlo in Covid-19 hangin za tolum zong kyama ma ta bek thamlo in nananga thak new cases zong hongkyam sem hi chi Taangko khia hi Governor Cuomo in again na a ama azong Memorial Day weekend sungin bicha vapaya mi tampi takte kyanga social distancing boarding le kidop lai tek ding kagen koi hi chi hi stay hon ki na ki patna hi ya ummo za sang lo ching sa zo ing chi hi Governor Cuomo in New York khuapi zong aso lo in kyong ki thei ta ding hi chi Taangko khia hi New York Governor le President Trump kimuding New York Governor Andrew Cuomo in Tuni in President Trump to Washington DC sunga ka kimuding hi chi gen khia hi adyak da ki New York State economy hon kikna te le infrastructure projects te a Phaitu Kumpi hu na gen na ding te zong ki hel ding hi chi hi Governor Cuomo pen Democrat Governor sungpan President Trump to akio thei pen akizom pen ni na ki yan kha zonga hi President Trump to kizop na hoi ahi manin abe sa hunte azong Federal Kumpi hu na tampi nga lo hi chiu hi Vice President e Press Secretary nu nasep kon kikta Vice President Mike Pence Press Secretary ahi PKD Miller pen Covid-19 na pandam ta in nasep kon kikta hi ama pen abe sa hun sungin White House a nasep lai takin Covid-19 na kimu positive ahi manin White House sung kiling long mama a President le Vice President te ading kilung hi mo pi mama te ka hi KD Miller pen Covid-19 ki test ki ka thumve sin negative result anga akit chang nasep kon kik panhi PKD Miller pen pu Trump e senior advisor Stephen Miller easy zong hi hiru piang to kisai Zomi ten zong i ate ding khat oma to pen Covid-19 positive a hi hin sa khadin negative atom pen ni ve chang bang result inga ki zo chang bek na sep kon ki dinga hi pawlkhat te pen ki test ki selo ua doctor ten na sem kon ki thei chi in kon ki zia ua to pen midang te tunga kilo ki thea hi manin la hoi ma hi Washington DC khuapi kyong gek ta ding US Capital khuapi Washington DC sunga ni som le li sung Covid-19 na nga athak kyam suk tek ta hi manin hongtung ding Friday ni in phase 1 to na seple aki khak tan teng kyong gek ta ding hi chi in Washington DC Mayor Bowser in pulaak hi to sunga ansai restaurant campo in zong apolam outdoor le curbside pickup to hongkek thei ta ding a beauty salons le barbershops te zong appointment to kyong gek thei ta ding chi hi byak ki khopna pen mi som chang bek ki phal phot ding hi chi hi Washington DC pen USC capital a hi ma bangin Phaitu Kumpi zumteng le Kumpi ulian teng gam campewi embassy omna a hi manin Covid-19 dan azong na setak akibo na munai zong a hi CDC in Tukun guidance thak pulaak US Centers for Disease Control and Prevention CDC in Covid-19 nanay positive kinsa khat to pangtanve gamla inom ding tikjang ki thwa ki thading chi to kisai thuzui ding pawlkhat Taangko khia hi ikimi pamle in kwan sunga Covid-19 nananga positive khat a omle nithum sunga ki zomin chisanat na omlo in na symptoms atom pen ni som sung nei non lo in Nini sunga tompen ni ve negative test result nga ki zo changbek mirang to ki so thei ki kho thei panding hi chi hi abai sa hun te ami tampi te in hi thu khun zuilo bolo wa hi manin US kam sunga nana kilo atam pen na i thu khat a hi chiu hi toibek tham lo in na nei positive khat to aki so kha aki khol kha khadin ni som ne li sung ina omin quarantine abol ham tang kulu hi chi hi Google in zoom te pawlkhat hon kik som leitung bu ba company golma ma khat a hi Google in Covid-19 hanga aki khak chip zoom pawlkhat jun khani gok ni in hong kik ding chin Google CEO Sundar Pichai in Taangko khia hi na se mi pawlkhat jong zoom ka thei ta ding u chi a na se mi nei za i 10% to ki pan phot ding chi hi Google a asem mi khadin zoom ban leina ding pen dollar to ta ki pe ding hi chi jong pu Pichai in gen khia hi company min thang tegel a hi Facebook le Twitter ten bell na se ma tamzo in tu kum sung in pan sep chat ding gel photo hi US in Brazil gampan alut campo khaktan
leitung gambu pa Covid-19 na nei atam pen gamni na hi Brazil gampan honglut campeu visa khak tan nang travel ban order pen President Trump in sign to in Taangko khia a abesani somle lisung Brazil alut campeu zong US gamlut kik sakno loading chi hi abesani pini sung Brazil a Covid-19 na nga tampi ki be alapa leitunga US gam zo chiang atam pen ni na a ka to wat a hi Johns Hopkins University Medicines te report na tungtonin tuni me somni le sagi tuni le somni ni changdong leitunga Covid-19 na nga mi pen 5.5 million phata in asimi tengthum le tu somga le zanga le somli le sagi phata hi US gama na nga mi pen 1.6 million le asimi tu som ko le tulgyal le zakwa le somni le kwa phata hi kolgama na nga mi pen zani le guk phata in asimi gukom ta hi US gama Zomi te sunga zong Covid-19 na anei tampi ki belap to hi manin yom na jada ikirop jading le in kwan pi te hoi tak ikep jat nang thupi ma ding hi Phaitu Community USA in Phaitu khua Covid-19 hu na pe khia thupwak pa lang son khai Phaitu Community USA ki pona in Covid-19 dongu hu na hom khiat na tonjang gam Phaitu khwa nei thei u a tolai a in bulle Kumpi na semte ading akigom antang ibzani le somni le guk hom khethei u hi tobek tham lo in tonjang khosunga ateng Phaitu mi khempe ading antang ib somni le kwa hom khethei u hi tutung antang akiom khebu pi pen ibzani le somga le nga phathei hi Phaitu khwa a za thei ding in oxygen bung anew ni le agol ni zong ki phe khethei hi tobek tham lo in kolgam mun tam to ma teng Phaitu michimo me gong te tunga zong huna ki phe khethei hi avek pi ki gom kolgam sum on gyal le sangsagi teng som gyal le teng sagi wal man bang hom khethei wa hi manin lungdam hoi ma hi hebangin khwale tu ya ding a phe khet na te u thopi ma in ete tak ma u hi gamlai in kwan USA in hu na hom kya US gambul phu gamlai in kwan ki pona GI USA in leitung bu baling long sak Covid-19 na hang in nekledon genthei haksan na atwa khopi tuipi te ading ina lana na to gamlai swan tengten na akhwa khwa chat a abai sa me somni lekhat tu ni le somni ni in hu na antang besan sathau chi teng anwaya khwa tenga hu na hom khite u hi kolpi inza gamlai in som sei le ni tedim in som thum le kwa taklam in som ni le ni na anwai in som le kwa tonjang in som le nga tamu in sagi chikha in thum darkhai in ni mukau in ni yangkong in ni sobwa in ni sakhanji in ni akigom khosom le thum in zani le somgel le sagi a huna kyom khete u hi gamlaya tenglai teng antang ip khat besan toy khat sathau thol khat ta in kima akpia a ko jang tedim ton jang le adang khwa tenga in khat chiang antang bung khat besan toy khat sathau thol khat chi bangin hom khya u a khogam lama ma te antang be sathau piak tang in asum tanga piak ding bai hom na om chi in makai ten gen hi Zang singyal in kwan USA ki pona in hu na pe khia thupwak sia suan mung samte Covid-19 hu hawang in USA gam sunga singyal vantoi tengin piak zo za chiat gom khom kai khom in singyal khojang bup in kim singyal jang le singyal khothak tunga huna antang ibza pe khia hi singyal jang khwa pen tu ni le somlanga kum ki patlam in khosa zo kum som nga chin jubilee poi pi abol khin khomun nuam ma khat hi singyal khothak pen tu ni le somlanga kum tuidong to haksan na hang in hong piang khia hi bon tuin atup chip gom na hang in kumpi pan pi na to hong piang khia khomun nuam khara hi singyal jang le singyal khothak chi pen jang singyal in kwan USA in khokhan ma bangin ngai suna I na la khia hi lungdam Tuni Zingkha TV pan thu Taangko na hi zaung ne hining aton tunga Zingkha TV onge na ngai sak den ka zomi bi khem pe tunga lungdam ma ing zomi te yom na chada ibak pasen ong kem bi chat ta hen ong tung ding ni no ni sare ni changki muking ni ke kamin zawa hi